Da? Sunt Elena Mândru, președintele Asociației Învățătorilor Harghite și inspector școlar. Я Елена Мэндру, председатель учителей зоны Харгита и инспектор по этой же зоне. Da, obiectivul acestui seminar a fost de a aduce informația considerată de mine inedită despre memotehnică în județul Harghita. Целью организации этого семинара послужило желание данной Елены познакомить учителей жудецу Харгита с инновационными методами, какой является мнемотехника. Cunoscând deschiderea colegilor mei pentru tot ceea ce înseamnă noutate, am avut convingerea că acest seminar va fi o reușită. Зная, что все наши учителя очень открыты ко всем инновационным методам, она была убеждена, что все придут и все будут довольны результатами этого семинара. Feedback-ul pentru acest seminar de 2 zile este unul pozitiv, prin urmare activitatea formatorilor a fost una de succes. Поскольку фидбэк этого семинара был очень положительным, то есть отклики учителей о проведении семинара самые наилучшие, она считает, что семинар достоин уважения. Acum, după încheierea seminarului, la nici o jumătate de oră, am confirmări din partea colegilor mei că doresc să experimenteze acest mod de lucru. Больше того, спустя полчаса после окончания семинара многие учителя уже подошли к даме Елене и подтвердили, что они открыты для продолжения работы и работать по новым методам. Cred într-o viitoare colaborare de succes. Я уверена, что в дальнейшем сотрудничество принесет успех. Și simt o compatibilitate între noi prin modul în care înțelegem să modernizăm învățământul. И чувствую, что мы вполне совместимы для дальнейшего сотрудничества. Меня зовут Наталья Боброва, я из Кишинева, но живу и работаю в Румынии, в городе Гергене. Я принимала участие в этом проекте, на этих семинарах. Мне очень понравилось, что много практики, что есть много упражнений и много знаний мы получили, тех, что можем работать именно с учениками в конкретных классах и случаях. И, конечно, хотелось бы, чтобы и в дальнейшем сотрудничали. Cuando escucho tus palabras, hay un poco de esperanza. Cuando dices
рассказывают сказку саму по себе, которую сочинили, а потом рассказывают только цифры. Deci inițial povestea pe care ați auzit apoi cifrele. Trebuie să o și desenezi sau doar să povestesc? Și una și alta, dar deja ce ați făcut, da, aici. Dar desenul e aici, da. Bine. А теперь задача нарисована, мне нравится, мне нравится. Îmi place foarte mult desenul. Ваша задача только назвать цифры, Acum dumneavoastră o să только не puneți подсматривать. Da. Cifrele, poftim. 4, 5, 6, 0, 8, 7, 3, 9, 3, 0, 4, 5, 2, 8, ochelari, 4, 3 de 0 și 1. Bravo! Bravo! Ați observat doar o greșeală sau două? Două greșeli, da, foarte. Bravo! В двух словах задай вопрос, что... Torturi. 2 și 6. Хорошо. Зин, спроси, почему у нее так легко вышло? Она Și așa de ușor ați Она făcut. что-то... Da, mă gândeam la imagini. Она думала образ, она видела образ. Unde doi? Unde și doi puterea crește. Doi. Nu are ca după doi iepuri, că nu prind niciunul. Ceva cu sătul. Unde mănâncă, nu dacă e îmbracă, linia te dezbracă. 5, apa, trece, pietrele rămân. Cine ceva cu seamă? Cine se aseamănă, se adună. De 7 ori măsoară și odată taie. Lupul schimbă părul, dar nerabul va. Ochii văd, mâinile te bucură. Cum îți aștept așa? Super! Zina întreabă ce să fac. Сейчас он может он просто входит в то состояние, которое дерево. Va intra iarăși în starea de copac. Зин, красиво дышать. Alunecă scaunul. Bun, aplaudați! Da, dar am apasat, arată în timpul. Arată timpul. Nu, el ce vrea face până la sfârșit. Nu înțeleg. Filmează asta sau nu filmează? Он уже зафиксировал свою. Acum nu mai trebuie nimic, el și-a fixat starea. Он может в любом случае войти за 2-3 секунды. Poate intra în această stare indiferent. Ваша задача сейчас сделать то же самое, что вы сделали, независимо от того, что происходит. Deci trebuie să faceți ceea ce ați făcut până acum. Să reținem scaunul.